Amasan tuni tiang ahon pai pitu pa bathian kingin ki pa thum henla ko chomi pite abik tang maya tuni chanchen pha ankung luina ung pang khomte ngai ta tu te zo si lengon ilal pau jesu christa minin doi sakna chibai kon pokai ole kalmasa lama patin câu chùm lôi bате mà bữa nay zalin bên cái hộp thelo lion le video at thading sermon te ihun peto tuni hun hin le Good Friday ni hin pathian thu an ku halui khom na nei thei ki ding nium tawa e bangwa pha pathian ri ma bữa nay zal hiti I het chit ding o ikitoi saka ye ka chuna vela velin pathian cho hai na ipio he tuni Good Friday ni hin kumdangul la imat lowo ahita ket sa het chit sa o he jingkal lamin yo to pau ukhamin chanchin pha ankung luina e simpika zia chun cross Jesu Christa thugen aula Jesu Christa kamsuk pasagi te to sai sanin holimna aneya jichu kumdang dangale the seven saying on the cross ti in sermon larma ma khare tun ta ko na hinai le ken le pathian thu patin Good Friday thu ma hundin pikiding kanoma Calvary thu ma hitun ta hun hin vak ngai tu le hun kanom iti tagolin Good Friday tak hile Jesu Christa thil bolte en khoma Calvary thil ala suk te en khomu engai tu khom se ko pathinin achapa changkhat nei sun Jesu Christa mangcha nang lekeya dinga Calvary thil ala tun sak te oi iba ngai tu hi chun alam dang tak al thupi alopi ma tam tak mu thino ma sermon danga mithi long pupa chanchin pha ge na ting haksa saten le Good Friday ni tak hile chu pulpita mithi na tuito chanchin pha ge na Jesu Christa nang lekia ding athok na te Jesu Christa in papathin happy na Calvary cross an nang lekeya denga asukla na te hi genin mi ne asunowa elung thimle aphong ma se hi ti kha I het saw he ye chanji Calvary athil ala suk te ho igen jing lion tuni ta khona hin kalung thimin Calvary a thil suk te belowa pathian lo pin dinga Calvary athil ala suk dinga kilo ma mihim ngai tu na mihim lemgel na chunchu suk sa dinga ti hile Calvary ala suk ding kilo asuk lo thil bangzat ma zila kapar chun pasagi vak en khom le hen kanoma ekson Calvary thil suk dinga kilom mihim ngai tu na suk ding tia ala lem go to hilele tun ta honen asuk lo Bible pathin en khom le hen kanom jichu dana kati ta golen pathin lo pin denga asuk lo a guitung lo akibol dok lo Calvary ji ho chu e khom ning ole tun ta hun hin Bible chang ama sapena ka hun sim do no bai le lukazik bung som ni le thum chang li na chanchin pha lukazik bung som ni le thum chang li na hiti hin na ki jik ji pha da chun pilatin thempolal te le mi pi te kinga chun ji pa chunga hin adik lo na bang ma kamupoi tin agena lalpan atu tiang tho isim ichan se te emal som pe khen la Calvary thil ala suk lo le thil ala amu lo akha adinga ka ge nom chaba hem ti le Jesu Christa dik lo na pakhat le mu hilo lalpa lo pina chang hen la Pharisai te Sadukai te to
Israel te Judah te ho tu te ho khan Jesu Christa matao ma tha ahi thena dingin athiam mona holin adung avain akipeyo itigolachun nisin tabang khopin Jesu Christa thiam mona ngai tu in hin khu alamangu hilele e Bible chang sim naw khan banggenem tile zipa chung hin adik lo na bang ma kamupoi there is no fault or there was no fault found in Jesus tika English pawin akizik ahi ngot nge ilalpa Jesu Christa pathin chapa hi pathin chapa diklo na hol ti chu thil na men hi lo ding ai English te proverb khatun trying to find a needle in haystack is next to impossibility atiseko ai bupol phola paribang zarem ki khetna bupol laka pin khat mang tale zipin hol na dinga chun pol chu bang zat de ki phet le mu chu hak sama ma dinga ti na he jigulu chun ilalpa Jesu Christa pathin chapa khovela thim mona khat le nei lo van le apa in adot jing van miten asun azana achoi hoi pau pathin athing ti a van miten achoi hoi jingo Bible le imu eyun le khovel hung to pin tin van gam itun ta kole ging tu ten le asun azana ichoi hoi dingo ilapi ding khata chu holy 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 athing lo le thing tho tia ichoi hoi ding pau ilal pa Jesu Christa khaye ji athing tho thin na adim gil lo na khat le nei lo pa chunga khan judate in athi mona ding a hol tun na hol tunu hilele amulu he lalpa lopina chang la pathin cha pa chunga thim mona hol ti hi chu bailam loading thil na men hi loading hi chu dan ka ti ta golen head sa ai sang khajagit som gup le khati bor vel lai khan Abraham Lincoln kitipa America president atel do ala zonunga America president hi na athu gen ma sa pen a first speech gen ding ahung ki saklai khan asep khom piding Senate member te laka ahung ding doka a speech api go lion mi pakha chun hiti hin ahon gena sin mo thu hele kilom tak alawai le Abraham Lincoln sanga ke thu pi zo kai ti gen na ne hele kilom takin Abraham Lincoln lapa kha ka keng to si mahiti le em tin adong ai ji thu avak dot lai takachun alo le ti gola thu dot le helowen statement avak pi ka hi zilai de chun angai tha athu gen zipa thu gen ala hete kha anui dup hidana hi zipa chun Abraham Lincoln chu ahung ki ngai tu hitin ahon don hota nang le ke don huna da chu ki pang lo mai the hi mi America gam president ding a tel do a hi nunga speech a pek ma sa pen ding ni a mi khatin sin mo hele kilom alo Abraham Lincoln meet mo na va phol do go hele kilomen do you know that your father makes my shoes ati Abraham Lincoln in adon hona chen kahema ma jenge kapan hi kapa hi keng to sim hi nang keng to ti tak lova ji ta ka senate member te laka kapa keng to sim sa but bangza hem ding la hiu ti ka he ai kaun dot lop jok chu kapa keng to sim kha hoilo na la sak na a mem e hun genen kapa keng to sim kha a hoi pui anum pui la ti hi ele e hun gen le chun ken le keng to ka sim the hen ken le hun sim phat pi ding kai ama bang kapa keng to sim sa but ho ko ma
phun noi complain bol kamu lo ai azik chubang kapa en keng to sim ta kai le alung thim pum pi in angai tu na pum pi a thei na pum pi mang chain asima a hoi pending le a pha pending a asim se a hi zekin kapa kha thil sim thim ta hi a thil sim suilo a thil sim bol hil ngai lo pa a hi ti in adon hu zi don hu na kha a pi pha da chun Senate member te dan ala nui dup te chun le mak asawa bangul mi him ai ta de o ji pa hi ti in alung thimo abui hil kilomin ti chun mai so akela ka ba ge nun jo ba mi ti le tu ni hon hin ji Senate member pa chun le Abraham Lincoln meet mo na ting Abraham Lincoln noi nun na ting ngai tu na en ji thumal kha thugul kha awa gen hi le Abraham Lincoln in hoi takin adon huwa Abraham Lincoln meet bon ding na ting bon hall dok lo hi ji Senate member pakhat ilal pa Jesu Christa pathin chapa hil hin khuwa amo na ding va hall kiti cha abai lam lo ding dan hilale mo sakte te agova Pharisaiten aholu Sadukai ten a holo, Judah ho to ten le holo, Pilat nge khan le, Jesu Christa mo le ding a hol tun na mimal takin le a hol le khat cha amulo. I had ding udo ka sakit ka chu. Pilat kiti pahi. Bible team ka chun hitin again. Pilat was a skilled interrogator. Pilat kha mi apata thil poldo thiema ma ai tin again ega chun itigol to ka mi monitoring poldo thim a head nom khat mi pata poldo thim pen a head pau pilat na ting khan le Jesu Christa mit monitoring a poldo go ta a hol go te amulo patin atop chun ama chun ji pa chung hin adik lo na bang ma ka mo poi ti in ahun pong dokta ai unaw te ho Calvary ala tung ding kilom tak chu mi him te ngai tu na dan tak ju te ngai tu na dan tak chu Jesu Christa kha athiem mo hi Jesu Christa chung hin mo na am hi gi lo na am hi tia pun do ji gi lo na ji kha cross ben de ji gi lo na ji kha tha ding ngai tu hi vai le amo na ding amulo wa ji Jesu Christa mo na ding amulo ji ku chun tunin ging tu te nang le ke mi ham pha yung sok taw ai bang ji kini miti le gi lo na a thiding te ho hi midi khatin e hol do angaya Jesu Christa ho pathinin midi ke ngai le khovel mi piten adik lo na ding hola midik lo angai to hi jing line pathinin adik angai be lovin mi him ten le adik lo na mul lo wa aum pha tu khon Jesu Christa kha midik nge hi ti pun doi na ma ama dik na ama righteousness achun tunin nang le ke thim chang hi ta hi lalpa lo pina chang hen la ke achun toni ta hona Calvary athil ala tung ding atung lo igen akhat na chu atung ding mi hem te ago te chu thim mo migi lo hi tia Jesu Christa khan nam de ding ati jing lion git lo na mu lo win awma ji chu atung dinga kilom mi hem ngai tu na tung ding alem go tu atung lo ama sa pen akhat na ai ole ani na dingin Calvary athil ala tung ding kilom atung lo ani na chu banghem iti ai le a hi na a title asang dang lam lo a he lukazik ma bung som ni le thum sang som thum le git na chun hiti hin akizi ka he achunga lekha kizik ata kun zihi judate leng pa hi ti in chanchin pha jahon zik bung som paku na sang som ni le khat na chun le hiti hin akizi kita chanchin pha jahon zik bung som le ko chang som ni le khat na chun hiti hin akizi ke judate laka athiam polal te chun pilat kingin judate leng pa tin zik kin la judate leng pa ka hi ati tin zik zon avatiwa himale pilatin
ka zik zo tai ati ai unau te hop zurate doidan takachu Jesu Krista ki het bena thing pel chunga kha zihi Jesu Krista zurate lal ahi tin ki zik da hen lang ama hin ke zurate leng pa kahi ati tin ki zik zo hen ti kha angai tu na he a title a hi na kha asan pi go to hele asang zo lo he Bible theme te le history ten again dan taku chun Rome Vaiphei lai khan thim mo chan sak oma cross a het beda het den te lo le cross a kilbe a te hi agil lo nau kha cross chung han aki hian be chaki ati so mi gu cha hele gu cha tul thar hele tul thar ai lo le a cross chung a het den lo le a mau tak sa chung a het den ham a mau tak sa chung hi a hi na kha aji ku ti a khai pi se koi ati chu ji ga chun ilal pa Jesu Krista khale thimona chungin muhilo malale a thimo sakte te pha tu khan cross in het den ding in omta cross a het den ding om pha ta khan a hi na cross ki hen den ti him ko hille migilo a hi lo le chu ki hen den the lo he midik ki hen den ngai lo a gil lo na het den pi kham thi pi kham gil lo na nei te be kha cross ki hen den se ai zekin cross Jesu Krista het den ta kha aki het den pi kha bang empty a title ding ama hi na ding kha zik angai ta zekin pilat khan Jesus of Nazareth King of the Jews Jesu Krista Nazareth mi zurate leng party in azik pi ka hilele jamchin pha jot jik isim naw khan juda how tu te khan zira thil ji khu la dokin ati wai mihim ngai tu na mihim telem gel na chun a title kha pulo ding ti a hi hilele alo ting lo hi lalpan ji chu thilam dang tak a bol che ti tun ta hunin heleu hen kanom a hi Bible theme ten le again peka eu tu ten le again pek se ka ilalpa Jesu Krista hi leng te leng ho tu ahiti kha igen sine la en le isa se ko Palm Sunday ni khan le igen ta jurate khan le kin pidan ta gu chun messiah chu amau gama tan dok tu ji khovel kha tan dok tu eding alalu hung pang ding ala doyoi kha mau khan le ji kha akine pi oi kha hilele akine piu kha agoi tun ta lo jekin pilatin azik wang adoi ta pu la do ding tewa allo sam tho to e turiu na ilau pa Jesu Krista cross nga judate lal ti hung kisi kha dani ta khaile rupture hung tungin tin rupture jo ta khaile second coming hung tungin tin second coming jo ta khaile kum sang lengam hung tungin tin ji kum sang lengam ta sela ilal pa Jesu Krista he leng te leng lal te lal ahi na tik tak kha mi him ten hun motan ten zinia alal na zinia jurate lal dik tak ahi ding pathini na hechin ma zenga yega chon ji cross kha azik ala phal ai mi him ten lak do go ma le lak do zo do bin oma jega chon ala tung dinga mi him te ngai tu na a lem gut na chu lalahi na kha kizik dai ati jing layun agoi tung zo po itigol chun pathin doi dan atung zo he ti he tu ni hon hen hele hen doi im sama ma jing ai athum na dinga ka gen no che hele Calvary ala tung dinga mi him ten alem go to ala tung lo athum na chu banghem itile apuna chul bo thek dinga umlai ki bo thek lo ai Lucasik ma bung som ni le thum chang som thum le li na chun hitin ki zika Jesun hepa amau hi ngai da min athil hi he lo se ko he ati ai sanin apun te chu aki hom tawa akiti
จันจินพาจะหันจิกบุ้งสมปะกูจ้างสมนี่เลลีนาขันฮิติหินอากิจิกีตาวักซิมกิดแล้วเห็นกันโนมาจันจินพาจะหันจิกบุ้งสมเลกูจ้างสมนี่เลลีนาจุนฮิติหินอากิจิกเฮอากิเฮวจิฮิบังบอสิดดาฮิติวอาจังนิงไอสันโทฮิติวินปะทีติวอติวาปะทีนเลขทั่วกับปูนเตจูอากิหอมุนกับปูนักโจลจังดิงไออาสานุยตีทูขะอากุยตุนนดิงเฮอัลปานตัวเตียงโตเอมัลสอมเปียกละอุณเอาเตียวมีเฮมไงตัวนัดันตะกัจุบลัลปาเยซูคริสต์ปูนจูลขะบอเทกะกิหอบดิงดานจีจูอีบักเฮทีมนดุงฮิตติเห็นบักนุ่งจีกิเลนกันโนมารูมเตหุนลายะครอสอากิเห็นเดนเตมองฮิครอสอากิเห็นเดนโจนุงะอากิเห็นเดนป้าอัทีโจตักเลอันนี้ลิอัลลัมอาวันเตหอฮะรูมสิไปเตเฮมอโลไวเลครอสอากิเห็นเบนน่าเกียงะวากเวลเตหอคันอากิลักเสกุอีติกุลจุนมีนี่เลยทุ่มหิเลอากิหอมเสกุอีตีค่ะอาตางเปียอามาวอัลจอยจีนไออีกจุนอิลัลปาเยซูคริสต์อินจีเนียเคเดนอมนี่คันอามันเลปูนจูลปูนักจูลขระอากะทูนิกอากิตีจีจูปูนักจูลคูบติงฮิพัสเซตีฮิอาตางปีอเฮอะไรจีจอกเจริญอาจุงอหิทิลดังเลอากายเงยดิงอหิไบเบิลละมีหิมเตอลไว้เลยจีหุนไลมีเตกิวันดานต่างปีขยี้ไตเลยอาดังออกกิหอมูอันอปูนักจูลขะกิหอบดิงเทเกกับกิหอบดิงตีอะลุงเกียไล่ตะกุนอิลัลปาเยซูคริสต์จีไล่ตะขันทินายโลไว้อาทิลบอลก็อับวักมูลัลปาเยซูคริสต์จะลงทีมน้ำมาดินกังไงตัวจีจะเป็นติเลมีดังไงตั้งแต่ทีงักเสกุอามาขัดทีเลงักเสโลอับันเล็กกิหอมทางดิ้งด้านไอ้ปะอะไรจีด้านกติโกลินอปูนักจุลหักกิหอมดิ้งไอ้จิงลายุนเทกเพลกิหอมดิ้งไอ้จิงลายุนมีเอ็มไงตัวน่าจนจีจะอากุยตุ้งตลอดจีจะเป็นติเลซ้ำนับเบอร์สอมนี่เลนี่นะจ้างสอมปะกิดน่าจนฮิตที่หินนักจีกะวัคซีนกิดเลยหันกันโนมาจ้างซ้ำนับเบอร์สอมนี่เลนี่นะจ้างสมปกิจนาจุนกับปูนสิลเตอากิหอมุนกับปูนักจังดิ่งไออาสานุยอากิตีเอลปาเยซูคริสต์ปูนักจังดิ่งไออาสานทูซ้ำจีตุนอเลเกนโลกตาบางทีก็จีปูนักขักิเทกโลวะกิหอมโลวูอาจังดิ่งไอสานะอาปูนักขัเทกฮิโลแฮมมิเตเลไบเบิลินอเกนอากุยตุนสักปะทินอากุยตุนสักนุเจกเฮติตุนตาวันเฮลเฮนมุกษาเฮเนี่ยจนฮิตที่เห็นก่อนเจกอังกฤษปาวัน whatever else happened that day this rending could not God forbid it the soldiers really had no option scripture must be fulfilled and it did not happen til dang tampi alagoy to uma cross akan Calvary akan hele lalpa Jesu Krista pun vak botela ki hop ding wang ha chu agui tung lo ajik chu pathin amol phoding taksa avan ki mal tela ki sa tela ai lo vai le abong ki suwa ki hopa lalpa Jesu Krista mol phoding pathinin apal lo hina ti tun ta on hen igen no mai apali na dinga igen nom chu hi le nisa nasataka asa ding lai tak alo le nisa nasataka avak em hoi ding lai tak vak lovin a a he lokabung som ni le thumma chang som li le som li le nga chun hitin akijika sun ki mahung hitan jihon ki patchu sunung lam dak thum ting leichung pum pi chu ahung thim sok tan nisa ahung thima temple pindan pon za chu alai takin ahung ke thek tai e bible ya tai le
ilal pa Jesus Christa he zil top ni jingka lamda ko a cross a het den o ma hi ai le jingka lamda ko a cross a het den kha ti khan ahun khai ka ngo hun hong chi ahun chi ai le sun chang lai tak sun dak som pani pata ni tak lam dak thum ki kal hi nisa avak na sulang ngam lovin au ma hi ti in e bible chang sim makhan emo chang som li le li na khan sun kim ahong hitan ji hun ke pat chun sun nung lam dak thum ting leichung pum pi chu ahong thim suk tai akiti he chit sau he nisa he ye tai le sun kim lai tak dak som pani vel khup nisa sat hoi lai tak awa hoi lai tak he ni nem nung lam ti de malo le sun nung lam dak thum ting chu chu nisa eng hoi ma hi a he e chu khovel chi da ni tu ni ting in le aki sang dang lam pu zi ni khan le adang lam ti lo hi le lalpa jesu christa chunga mi him te zo se gi lo na bek ta zi mi him te gi lo na zo si lalpan apuk pha da khan nisa na tingin le a eng nisa na tingin le awa kha al sulang ngam talo ai nge chun khovel chi dan taka chu sunda som pne pata sunung dak thum ki kal chu nisa wak di ma le awak ding wak lo ai jisu calvary athil ala suk ding ala goi tung ding atung lo apas lina again no chu hi theologian khat chun hitin again pathinin achapa jesu christa chunga chun khovel gi lo na zo se aput saka khovel gi lo na zo se lalpa in aput lai ta zi nisawa lo sung ai ati chu sol kitimo mo hi ingai tua I khol det isui det tai le chu sol kitimo mo hi amel pha loi tun le keila batule mi ima ngela gilo na bol iwa moile ki zak chan tin ke bang chu zak chan khatin en ngam lo jing ki hei san jing hilding guiding chu hi jing la ya ki za pi hem ei ki le za cha tin ki en ngam lo ti bang aw ma nui za tak pi khat hele kilom kum sang ni le ko kuma London khopia kabat Bible zila kabat chi lai khan ni khat ke na South Hall patin West Ham lam kabat chi wa tua Premier League West Ham football United te West Ham United te stadium na king la khoi e mi te rev. David Tong zam ki ti khat Anglican Church pastor he ama na khan ke kapute nu pan ta ka ba chi ba ri ta ga chun ka ba holai lengo katun lim lim hi ale ni tak la ma khan ka hung ki le ba red basin ka hung ki le wa hi le London Bridge iti se ko neulaya raima isim se ko ji London Bridge ki nga khun bas ka hun sango bas ka san lai ta ku khan bas ka sanu kha abana ke kamat ding pa ho ka nga ko ngai ta ale London Bridge ki nga khan ka wak nga ko la ka nga lai ta ko chun kan ka kieng vela chun couple nuak tang ba le hinge dinga hi ba ji ki ngai te o ahung ki ko yu ahung ki chop chu ko la ka tai la ka sa ka chama ma ing ka ki sel manga ke ka khat dei mu na ji ken mi pi la ka ti nuak tang wal ba ki khis tu jeng chu ka tai la ka ke le ke ka za ka cha ka en ngam pu ka ki sel le ka ki ton pi ka pu loi nu ka pi khan bar hoya chi le hi ma bang ti ma te ntp ji ho ka en ngam pu ka til e nui sa no ka ba ge nom chu e ti gola e ma va mit mua mi pi la ka ba ki nu me le pusal ba ki khis tu chu ki za cha ken gi lo na sul na ki ngai en ki en ngam lo ma ji gol ma chum tu ni ta ho na hin pathin chapa jesu christa chunga git lo na abe lai ta khan nisa ba na tengin le amel kha en ngam lo a hi ti hi akichin ma jenga
e ka chun nang le ke gi lo na pu ilal pa jesu christa cross aki khet be lai khan ni sain le amel subak zolo amel subak zolo hilele makma ma chu jeremiah pung som pasagi chang kuna chun bangen am tile mi him lung thim hi gi lo na dem hi kuman ji chu he phapui ati the heart is full of deceitful things and is desperately wicked akiti pathin thil bol theina zini kha calvary pathin asukla utzika mihim gilo na pathin chapa jesu na pu la ya ni sign amel ba sulang zolo sulang ngamlo ti kha e bible sign akizika hile kuman zihulai te khan le tam pi khan ala tak sang pu tu ni ting hin le lalpa jesu christa nang le ke gilo na pu la gilo na gilo na pu zika apa na ting in le alam ngan lo hopin pa bang ti eloi ti pathin chapa ki ko do lai tak ni sign le ngam lo hi jing line tu ni hin lalpa jesu christa nang le ke gi lo na e puk pi nak sak lo lalpa jesu christa nang le ke gi lo na e puk pi kan ni sa na ting le ngam lo lai nang le ken bang mana set lo hin khomang akitama mana lai puk na dum isama ma yeng ai e ko chom dak hele in sung le yen se ka ahile gilo na ball khen khat te ho ko ma cho thapuki ma ki po hele pathian mit mu mi hi mit mu tinga langsar ta ka ball lo dinga i doi sak te ho ball kivin hi kivin iti jing la ya hi te ball te mi tam pi au ma he ye ga chun zi ball lo ding iti pen gilo na te ho hai sanding tunin pathian minin ekichil ai apanga na Calvary a thil tung ding ala tung lo apanga na akagen nom cha pa metele jesu christa keng het bot dinga mi him lem god na ala ki lem god himalele het bota lo he lalpa lo pina changkit he la chanchin pha jon ji bung som pa ko na chaw som thum le khat som thum le ni na chun hiti hin akiji ka he zini chu zudate kigin ni a hi jekin alung chu cross nga sabat ni a ding chu adoi powa ji sabat ni chu nilopi a hingala akeu khet bota alung chu lak thak dingin pilat kingin abadon tawa sipai te chu ahong phatun amasa pen keng chu a khen bangun akinga pa keng le jigol ma chun ahiwa himali jesu king ahong tun phatun ama chu ala thizo san amotawa akeng chu a khem bong tapu he hallelujah alpalo pina chakhen la urau te ho bible them ten again now chun hitin again on room ten mi atha ta kule cross ki thana hi alamang se ku zi cho kha ki thana choi pu ele cross hi bangje kami a khet den se kam le cross ki thana hi bangje ka choi chi no hem ti le azi kha chu cross a thi na khela thi na hoi si khovel lo wai ati wai azi chu cross ki khen den te mo hi ti na khen den no a khet den ta ko le zi a khet den te kha a kengin le apango khotin le apango tin apang tun tunu apan tun zo lai siu kha ahatu anom deu ahatu nom dewen ahai thei yo out nom deu ahai thei lai siu chu ahing mayo ain la athau ahung chau deu athau ahung chau deu cross chu da kala ki khen da kal chu ki khai ti le pu mi khen ha chu ni bang zarem le cross chu ahing sa ki khai den le am se ko ale a chau deu ti hi across akhut ki khet ben na akeng ki khet ben na kha tha muzo to lo tha pi zo to lo am ta kai le akeng lamin atak sakik na cheng kha akaya akhut lam la ki khen den jikin heta thelo akhut lamin le tin akai to akeng lamin le tin akai to zi taka mi hi min
hai na hu ilak na idip itidim zita lai teka hu chi theng di pen hi noilam le gikta tha talo chunglam le iti wala chi khen den je ken chunglam le kai ama tha bang ma pang zo talo a hu khati hi ala gal kai go tai le lagal kai zo talo a hu kha ki mat zo lo wa ta kai le hai sam se ken thi se hi oti zo zigo to ka chu thina cross a thina hi hak sama ma cross ki khet dena cross thina atuk sak je ko ani na cho bak hem iti ki tai le cross thite hi atang pi in hak sa takin athiu be bilovin athi de hu nu hi a khen den ten control ball the tiu salam dani ti ta go la khan cross ki khen den hi ni khat ni alo le da kal ni ti se lo short pi le ki khen den the hi e chun thivak hen ati wai a keng a khet bo pe ku a keng a khet bo nge lo chu a keng lam tham talwin a keng lam a pan zo lo ta kai le ti ki khai tha jing se kini chu a kha sam pa yin tin ye chu thi pai se hi chu ji go lo chun ilal pa jesu krista le cross a khet den au ma khan thina la ka thin hoi se pen tu dinga juda ten adoyu je chu rom se pai te mang cha rom mi te mang cha pilatin je thina chu atuk sak ai ale dani bible simna khan bangenem itiele akhet den new azing kha akhet den new kha sabat ni hungtung ding ai ta jekin sabat ni a cross a den ding chula juda ten angai ngam po ayo chama wa an thing tho hi jekin je ka chun pilat king na bachewa ai poi sabat ni hungtung de tan ki sing sak na ding phat hun hungtung ai ta jekin athi wa na ding na keng ba khet dot sak mayun ati ho e parsun pilatin le apal pe ka a keng khen bo dingin a solu ai a ken khet bo ding aba solo ile a chang lam la ve lam ki khen den te gel kha ave enu a keng a khet bot pe ku amau te la athi nai lo je kun a keng a khet bot pe ku a chang lam pa le a ve lam pa le a keng khet bot pe ku a thi wak na dingon ale jesu krista king a hung tunu ama chule a ki khet ben na hunu hakki bang tho tho hi helele ama keng a khet bot de ti oi le jesu krista athi san an om ta ai e ta mun ka ge nom chu le khazik tu khat chun hiti hin azik ai for over 33 years in their attempts to kill him, they were too early because his hour has not yet come. Now, praise God, they were too late. Kum som thum le thum lam hil Jesu Christa tha chimit ding api na herotin tha ding a hun go iti go chen hona hun mang to peka chan chin pha gen ding a hun ki sak line satani na hun thema jigol chun chanchin pha hun gen pat phatin joda ten tha na ding ma ding vel bang za de ba hun a hun ngai to wai tu chan tha ding ma dingin a hun del to pe ku kum som thum le thum khovel jesu christa hingin akigena kum som thum le thum chung tha ding ma dinga ago to le a hun atun nai lo jekin a tha hunu a thi thei pu alawele they were too early tha ago to kha awai ma talova ama hun atun nai lo jekin ama wang cross aki khet den pha ta khan chu jesu christa a hun hung tung ta ama le ama nge ke phalna thi hi ta jekin cross ki khen den ta chu athi ding a khet den hi ele athi wak ding tia a kenga wa khet bet poit go to le o awai ge ki ta hi a lo pin pathin thil bol hi chu ingai tu wai le chu mi hi min sui pha ding gol mong he poi ti tu ni hun he den to im ka sai chanchin pha jo hom je bung som na chang git na chun hi ti hin aji kai chanchin pha jo hom je bung som chang git na chun hi ti hin ki ji ka on siming ka chanchin pha jo hom je bung som chang git na kamala mahung te zo si kha gu chale somanga hiwin belam ten le athu angai pu hi chang som pagit na zo hi a hi ko man e lak piek pun ke ma thu ka piek zok ding a hi pe thei ka hin
lakik thei ke ji thu pe khi kapa akipat kamu ahi ati tu neuna ka wak gen nom khat cho hi le ai ta hon hen ka bible cha hung simna kha ka toi lai chet ka sim do pu hi le ka gen nom zo cho hi ji zo hi ku ma en ka hin na la thei pun tin ajik cho pa nei pi hejekin ke ma doi gul gul ke ma doi hun huna ka pik do ding ai tin akizik ai onaw te ho ilal pa jesu christa kha judaten tha go in cross in hand den ma le amau tha amau in adoi huna ahin na kha ahu ahin na huwa tha sak powa amma en lem ati lai tak amma en pha ati gul tak a hai hu khale tan ai eka chun zia hai hu amma en pha ati lai tak atan zekin akeng khet bot dinga ti wa khet bot lovin om hi ji chun banget sekem tile pathin hin thila bol takai le chu mi him ten bang golin ngai tu ma le agui tung lo hi dani sim naw chan chin pha jon ji bung som pako na chang som thum le khat pat som thum le thum kha en le chun pilatin le judate juda ho tu te thu khamangin chiwin lang aken ba khet bo pi kun tin ama khan le afal pe ka igol chun rom se pai te khan le abachi ba akeng aba khet pi go te pilat thu pi manga akeng a khet go layun jesu christa ama le ma hin na hola tha je ken aken khet bo lovin o me ji bep chulwin bible le again loka sam number som thum le lina chang som ni na khan akeng gu alun agu pakha chale ki hian bong lo dingai ti al ki ji ka mi ngai to na keng khet bo de himale achang lam le velama pa khet bo te no ma ama ale khet bo de himale khet bo lovin me ye chun calvary thil tung ding apanga na again keng khet bo ding lai khet bo lo atung ding tung lo panga na apagup na again nom cho hi le voina ding mun atina munun aki voi lo hi the burial that did not happen voina ding atina munu ki voi lo hi lukazik bung som ni le thum chang som nga pada som nga le thum ki kal chuni tin ki ji ki jiuna chun mi pakhat amin joseph ki ti vai hom tel ka mi dik tak le mi phatak a uma ama chu avai hom layu athil tup danu doilo a alapang him kha alahi jurate khu arimathai mi hi pathin gam alangak lama ma khat hi jipa chu pilat kingin avachia jesu lung chu avadona ama chun avalan than pun nem in atuma sunga ki khu than pakhat ko ma ki sil kha lo na chun asil he judate tup dan tak mithim te gen dan chun judate tup dan tak chun jesu christ ha cross a het den a ji zo ta kai le ama kha common people alo le mi van tang te to a than mol ding le lo ding alung kha mok pa hem alo vai le tep te na lo na mun khata mok vui ding ti kha judate vai hom dan le judate ala tup dan we ti cho aji chu bem tile a jesu christa min mo kha su mang mai ding a hinna apik ni tak chule ama min le be ding a tep te na mong talo ding mo ama tep te na mong talo ding ti al ama mi hem ten alla lem ko to juda ten alla lem ko te hilale sabat ni hung tung ding hita athi zo pha da khan lak tha ka pai mang ding alove le mok vui chop ding athan tep te na le lo mok vui chop ding a lai ta khan kin chat lo pen juda sa kho tu khat mama arimathia kho joseph kha ahunga pilat kengin avadona than ama ading asim than hoi tak than lo pi takachun jesu christa kha vuin a ta tu ni ting hin le Israel gam fanga chi te khon again se ko ji jesu christa tha nai tin tu tin again se ko a hi chet lo chu gen thei a hi em ti chu mitam pin aboi pi ma yeng a khoi bang chi tale ka wa gen nom pen ta che bang hem ti le ji hun lai khale jesu christa ki buina tha nai ti tep te thei dinga lo mi hem te ngai tu na so a tep te na be ta ding tep te na ta lo ding ti lain tep te thei dinga a jekin lalpa alo pi he ichu tuni ta hona iwa gen no mo apaguk na he atop na dingin asagi na achun iwa gen no mo chu bam tile
a than ven bit zo heno alo pi mathai bung som ni le sagi chang som gup le ni na vaccine tiu mathai bung som ni le sagi 66 na chun 62 par 66 na chan hi azinga chun ji chu kisak lok ni zo hin thiam pulal te le farisai te chu pilat king in ahung khomun hepu ji mi them pa khan adam lai khan nithum zo le thoki ding ka hi ati kha ke he jingui ji ga chun than chu nithum ni ting veng ding in thu pin achu ti lo le anung zui ten ama chu vagu khaw khan tiwin naw tang laka mithi laka ki patin athoki tai ti khanaw ti chun thil diklo nunung zo chu ama sa sangin khok zo ding a hi avatiwa pilat chun akingun veng tu lan ne yo hilo hem chiwin la amonum theiding penin va bolun ati ti chun achiwa athan chu amonum theiding pe na bolin asung chu achalun aveng ding le akoita a he unaute ho juda thiampu te to pilat to rom se paite ngai tu na chun jesu christa than kha bit che ding ti himale le abit zolo lalpa lo pira changela mihem ngai tu na bit ding ti himale pathin ngai tu na khan abit lo ai joseph than sim kha than hoi tak hi a than sit na ding a than ko sit na ding khan suang hoi tak suang lin taka ki sit ai pusal thaha ten pani pathum pang khom a hon ding hi le kilomin thu again ten again seko ji go to ka chu bit a hi asong chu ji chung chu na chu kaiser lal mahor kaiser lal sile ki nam de ne lai ki khak chak de na ji chung chun sile ki nam hin lai ji go to ka bit ji chung chu na chu judaten pilat king ava dot golun pilatin naun le sipai guarding la ne hlam bagat sakun apit theding penin vaven sakun atiwa heti hin mi sipai pali zelin da kali duty point akithawa da kal som ni li aveno yatiu chu 24 hours a day mo ni satum tuma aveno mi pali zel kitha da kali zel kitha ji song lin pia kisit den ji chunga chun kaiser sil lekinam ji chung chu rom sipai ten alo sipai ten mi pali zelin da kali zel kitha ni tuma aveno ji tigul to ka biddinga mi hemin angai to himale lalpa jesu christa chu thokin jing ka la hung tun patin athokit da he hallelujah yesun tuni hin Calvary thil tungding igen pasagi telaka atop na pena igen chu athan bit dinga ki gen male abit zo talo he bangzika bit lo he amitile tuni onen jesu christ ai thoki da lalpa mi hemin le atin zolo thanin le atin zolo sumpin le atin zolo alwaile rom sipaiten le atin zolo alwaile judate vai hom lo pipen sanhedrin ten le atin zolo pathin hat chung nu hi ti suklat na he chon tu chung good friday lalpa lo pina imoding ikidoi sa he ji Calvary athil ala tung din kilom tak ala tung lo pasagi te pata tuni una izil do theyo tampi aum jing lion ingai tu hom ding mo to im ka sa chum ham tele pathinin alem go ta na he chu mi hemin bangolin zat chu min lung gelin lem go le mi hem lung gel na asoya mi hem lung gel na afam kimpo mi hem lung gel na agoi tungpo pathin lung gel zo agoi tung zo ye chun Calvary athila la tung ding pasagi ki gente agoi tun lo na ji kha apha lo na ding ji ka goi tung lo bin lalpa lo pina ki la na ding agoi tung zo ai ti tunin hel hen to im ka sa ai ye chun tuni ting le God is still in control ji Calvary chanchin su lai khale pathin control bola pathin a hat chung nung hi tunin le pathin hat chung pathin tunin controls God is still in control pathin thil bol te na noya na lai hi ti hi hemil loading into imsai mi himin bangolin chitna thiamna mang chain alowai le thil za chum mang chain mi him lem
god na gui tun sak gol le pathin hilo ding ati ta le mi hem lem god na chu so yeng sek mi hem lem god na chu bang malo mai he jeng se he ti hedin to im ka sa tu lai taka egama na hi nasatak mai leng he mi khen khaten China te in biological warfare ball good je ko ti polmo hen khatte chun China te in khovel super power do je ko economy ale asang pen hi anop je ko je he abol oi atiba za chum akige na je nei su lau thonga je nei su boi ma loading le hi boina ding le hi le pathin to la khom a hi na chun tu ni honin je thil boi te hin le alo le thil hak sa ten le na hung su boi lo ding a Good Friday ni ahen lalpain Calvary thil mihem te lem god na guitun salo amal lem god na guitun godin nangin ko le nang lem god na danu le pa daloi la pai lem god na guitun sak sangen pathian lem god na guitun na dingin hin khomang le chun pathian to le chun ive ko bit ding hi ti tun ta ona again no me lalpan atu thing tho isim le again te ho zo si I het theding it's an chetin malay som pe hen lang tu chung Good Friday lal pa lem god na het do na mi hem lem god na goi tun sak te